Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo ho yona re ntseng re tadima ha jwale metheo, mme re ntse re lekola mantswe ao ka bona kapa ditheme, mantswe ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Ha jwale re ntse re tadima moetsi, subject, mme re tadima moetsi, motho eo re ka mo amahanyang le ho etsa phuputso na e ka eba motho ya jwang tlase ha boemo bo re phelang ho bona. Mme re tadima ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Ha jwale re tadima sehloho se reng boitshwaro bo tlwaelehileng ke ho ikamahanya, e leng adaptation, e leng normal behavior as adaptation. Mme re ntse re sheba sengolwa sa hae moo a buang, a bontshang moetsi wa bokapitale, mme re qanolla malwetse, mafu a moetsi wa bokapitale, e leng patho-analysis of subject of capitalism. Haeba motho a utlwisisa ho ikamahanya jwalo ka sehloho se re boitshwaro bo tlwaelehileng ke ho ikamahanya, normal behavior as adaptation. Haeba motho a utlwisisa ho ikamahanya, e leng adaptation, ho ditlhoko tsa society, e leng tsa setjhaba, society ya bokapitale, e leng capitalist society, ke ho popola ka dilenshe tsa malwetse, mafu, e leng pathological, a obsessional neurosis, e le tlwaelo ya diketsahalo, affairs, ho tla batla ho nyakurelwe, ho etswe scrutiny tlwaelo e. Jwale ha re sheba Michel Foucault, o bontshitse ka bolelele na baetsi, subjects, society ya kajeno ba etswa baetsi, e leng subjectified, ka metjhini, e leng mechanisms, eo ba e etsang kapa eo e ba etsang di-docile body jwang, e leng mmele e sebedisehang, di-docile body. E kgolo ho metjhini ya disciplinary mechanisms ke tlhahlamano ya ho tadingwa, e leng hierarchical observation, kahlolo e tshelang tlwaelo, e leng normalizing judgment, le tlhahlobo, examination, tseo tse pedi tse qalang di matahantsweng, e leng ho bua tse pedi ke kahlolo e tshelang tlwaelo, le normalization, le tlhahlobo ya ho tadingwa, hierarchical observation, ke tsona tse matahantsweng. Ho bua ka ho pharalla boitshwaro bo tlwaelehileng, e leng normal behavior, videong ena se hlophollwa ka ho ya ka kutlwisiso ya Freud ya concept ena, e le tsela ya ho itshwara, ho etsa, acting, kapa tatelo, conformism, kapa ho ikamahanya, e leng adaptation, le discourse ya tlwaelo, norm, ya mofuta o itseng, e bang ke ka ho ikamahanya le boitshwaro mabapi le economy jwalo ka bareki, di-consumer, ka ho ikobela, e bang ho ba obedience, ho ikobela molao, ka ho ja, spending, ho ja tjhelete, kapa basebetsi ba tiisetsang kapa ba tiisitseng meqheleba, workers keeping their nose to their grindstone, kapa basebetsi ba tiisitseng meqheleba ka ho sebeletsa khamphani
ho rua phaello kapa tatelo ya dipolotiki le political conformism. Monahano wa ho ikamahanya e leng adaptation, eo ho kekeng ha thwe ke lentswe la botlwaelo le normalization, empa le amana le lona ha fela motho a ntse a tlangwa ho etsa tlwaelo ya bohle hobane ho ke ho ikamahanya, ho etsa adopt, ntle le ha motho a setlela a etsa resist malebana le metjhini e le mechanisms ya tlwaelo ha a ipatlela tokoloho ya hae. Ka ho toba, ka ho ikamahanya e leng adaptation, ho bolela mokgwa e leng mode wa society le boinahano psychic ba society tseo Lacan a lekileng ho di kgella fatshe ho etsa subvert ka mosebetsi wa hae wa psychoanalysis wa psychoanalytic. Van Houte o tsepamisa maikutlo ho seo Lacan a se tjhong ha a re mosebetsi wa psychoanalysis wa tumelo e leng orthodox psychoanalytic practice re sa re letho ka psychology, o phahamisitse kapa entse promote matlafatso ya ego, reinforcement of the ego, boemong kapa level bo itseng, ka ho hlahlella ho etsa equip ka matla, ho laola, ho etsa manage diphapang conflicts, le ho ikamahanya le tse kantle ho batho reality, adapt itself to reality. Mme wa ipotsa hore na tse kantle ho batho leng reality eo moetsi subject a tlamehang ho ikamahanya le yona ke eng? Karabo ya hae ke ho hlollang, surprising, ha se letho ha e se fela tse kantle ho batho reality eo mokudi wa psychoanalysis a leng ho yona. Ka Senyesemane ho thwe the given social reality in which the analysand exists. Hobaneng ho hlollang, ho surprisang, le boemong kapa level ba boinahano ba mang kapa mang, motho o tla amohela boteng ba diketsahalo nalaneng tseo di-society di iphumaneng di le ho tse kantle ho batho reality e hlokang toka eo e ka hlaloswang ha thwe ke malwetse e leng mafu, pathological, ka ha di tlisitse matshwenyeho, suffering, di tlisitse matshwenyeho society. Nazi German e leng Nazi ya Germany le kgethollo apartheid Afrika Borwa ke mehlala e totobetseng ho thusa baetsi subjects ho ikamahanya, adapting, le maemo a ho phela. Ho ka thwe ke sepheo e leng aim sa psychoanalysis le psychology. Le ha o le jwalo, ha se mekgelo e itseng fela e angwang mona. Ho hlahella eka society e nngwe le e nngwe e a ameha. Sena ha se lokele ho makatsa mang le mang, haholo ha o ntse ho fanwe e leng given, ho fanwe se teng ho tloha kgale ho monahano wa Makgirike wa ho itseba ha motho e leng Greeks self-conception, batho e le diphoofolo tse nang le kelello, rational, ba tobane le mosebetsi wa ho ipeha hantle society kapa dinthong ka mokgwa o nang le kelello, ka thoko ho lebaka la ho bona sena eka ke bothata, etswe ho thwe re a qotsa, ha o le Roma etsa jwalo ka Maroma, when in Rome do as the Romans do. Ra qotsolla ho ntse ho iswa hlohong dikolo tse ding tsa menahano e leng school of thought, ho tloha ho Stoics, mohlala ho tla fihla kajeno, ho thatiselleditse ho entse affirm tshobotsi ya ho ba le kelello ya tse kantle ho batho reality
eo e behwang maikutlong a Hegel a re ke moo boinahano moo bo kollang teng, absolute idealism. Ho utlwisiseha jwale boinahano ba moetsi ya phelang ho ya ka ditlhoko tsa reality ya society le reality ya tlholeho ha o a fetoha bothata filosofing mehleng e fetileng. Ebile Freud ya ileng a supa sekodi ho ya ka Lacan ka ho tsitlalla ka ho bua ka boemo bo sa qojweng, inescapable, bo moetsi wa bokapitale a sitwang ho tswa ho bona ho tse ka ntle ho batho, e leng ho moetsi wa bokapitale a sitwang ho tswa ho reality eo a leng ho yona, ka ho etsa setshwantsho sa motho ya amahanngwang, adaptable, filosofing ya kgale ya moetlo, e leng traditional philosophy le psychology, moo a akgelang molangwana ho morero wa psychoanalysis. Lacan o di beha jwana ka moqotsa: haeba se matlafatsang ego se teng, se etsa exist, ke fela ha e bonwa ka setshwantsho, fantasy, ka kamano ya sona le seo ka mehla re amanang le ego, haholoholo ha motho wa neurotic ka sebopeho sa yona. Sebopeho ha se ntse se kentswe hloohong. Ho matlafatsa ego ho leba ho sele ho tloha ho hofosa, e leng dissolution, e se ka matshwao, ka di-symptom a nang le moelelo ka bona fela ao ha o etsahala ho hong a itlhahisang, empa ho tadingwe le sebopeho, structure, ka bo sona. Ke sefe seo Freud a kentseng letsoho ka sona, se bolelang ka pono e ntjha ha a bua ka setshwantsho sa sebopeho, e leng nature ya tshebetso, function ya ego. Ke potso, ke sebopeho sa neurosis. Jwale ra qotsolla mona. Lacan o tobisa maikutlo ho boemo, fact, ba ego kgahlanong le moetsi, subject, ya kgutlo tharo, triangulated, ho ya ka diregistara tse tharo tsa imaginary, e leng moo ego kapa moi ho elellwa ho itseba di leng teng, le moka, symbolic, moo puo kapa kgetsi, mongodi wa maikutlo ana, e leng teng, le ntho yane eo thweng ke lekoya, real, e bolelang ho sa bueheng, ho sa hlaloseheng, ho supa moedi wa puo. Ego ke tshebetso e imeditsweng ka ho sebetsa ho ikamahanya le tse ka ntle ho batho, reality, process e kenyeleditse setshwantsho sa ho itseba, e leng imaginary. Mme re tla di hopola tsena re ile ra di sheba nako e fetileng ha ne re bua ka moo ho buang ka ho rarahana ho teng, e leng ho Lacan o bontshang Lacanian model of subjective complexity, le leng moo re bontshitseng na ho rarahana ha motho ke ntho e rarahaneng. Re ile ra bua ka tsona di-registera tseno tse tharo, ya imaginary, e leng ya setjhaba, ya moo ego e dulang teng. Ra bua ka symbolic, e leng moo ho hlaloswang e le setjhaba. Ra bua ka real, hona ho thweng dipolelo tsa motho di keke tsa ho hlalosa e sala e le seo e leng sona, dipolelo di le teng kapa di le siyo, ke tsona tseo di leng teng ka hare ho dikelello tsa rona, ile ra di bona. Jwale ho matlafatsa ego, jwale ha re tadima ho matlafatsa ego ho motho wa neurotic ka tsela efe kapa efe, ka boemo, level, ba setshwantsho, e leng fantasy, ho tla mpefatsa kapa etse exacerbate kelello, rational,
e senyekgenyekge excessive esita le ho ba sedi conscientious malebana le ditlhoko tse tlwaelehileng tsa society, normative societal demands, ho pepeneneng. Hona ho hloka taolo e kelohloko, obsessively managing, ya ho mamela ditaelo, compliance. Sena ha se lokele ho makatsa mang kapa mang jwalo ka ha phaka a hopotsa phethahatso ya setshwantsho e leng fantasy ha moetso wa bokapitale a fetoha sesebediswa sa takatso e senang pheletso e leng jouissance ya hosele. O bontsha lehlakore le kubutehileng la obsessional neurosis, e leng boemo bo kelello ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Jwale ha re shebe ntlha e nngwe hape, sehloho se seng se re ho ba kapa ho se be, ho ba kapa ho se be, to be or not to be, to be or not to be, ho ba kapa ho se be. Eng kapa eng eo e leng mofuta, e leng modes wa tlwaelo, normality, yo motho a thulanang le yona ho society ya bokapitale ba neoliberal, e leng neoliberal capitalism, ho thweng ke mmaraka o bulehileng thekisong, o sa laolweng ke mmuso, o tsamaiswang kapa o tsamaisong ya mang le mang. Hape re sheba le thathamo, trail la tlhophollo, investigation, le kgutlisetsa motho morao ho semaka, phenomenon ya obsessional neurosis, e le paradigm kapa mohla, nako e itseng, jwalo ka re tla re ntho e etsahala mehla ena, dinako. Jwale e kgutlisetsa ho motho semaka, phenomenon sa obsessional neurosis, e le paradigm, e le nako, mohla, paradigm ya malwetse, mafu, pathological, ho utlwisisa boemo bo tlwaelehileng, normal, bo society e leng ho bona. Mme motho a ka re thuto ya malwetse, pathological, e thoma clue ho filosofi ya science ya batho. Ha jwale ho bolela ho utlwisisa na ho ba motho ke ho phela jwang nakong ena e sa qojweng, inescapable, ya ho phela ho ya ka ditlhoko le tebello ya society. Sena se tlisa monahano o mong hape wa ho phanyaola obsessional neurosis ka ho e amahanya le boemo ba motho. Mothating ona, Freud o fana ka puo eo motho a ka qalang teng, o re Freud ha re mo qotsa, puo ya obsessional neurosis. Sena se bolela ho ntsha menahano e lekunutu ke ka qeaqeo kapa fana ka law ya puo ya bohlanya, hysteria, empa ke fana ka law eo re tsebang ho fumana tsela ya rona ha bonolo, hoba e haufinyane le mekgwa ya kelello ya rona ya ho ntsha maikutlo ho feta ho bua puo ya bohlanya, e leng language of hysteria. Ka hodimodimo ha o kenyeletse ho qhoma ho tloha processing kapa tseleng ya ho nahana ho ya ho society, e leng intervention, e seng society, ho ya ho somatic intervention, e leng somatic intervention, system ya taolo ya dikutlwo tse hlano tsa mmele, ha o bua ka yona somatic intervention. Shuuhlo, e leng hysterical conversion, tseo re kekeng ra di utlwisisa ka botlalo, ho tjho jwalo mono mo a qotsitsweng. Ho ntse ho iswa hlohong fana ka law, e leng dialect, e nkwang e le tlase ho puo e nepahetseng ya mehla, yona ya mehla eo fana ka law e tswang teng. Ho bonahala puo ya bohlanya, hysteria kapa mapokaitsi, ho ya ka Freud, e boemong kapa positioning
ba mathomo-thomo e leng mo primary ba puo. Ho feta moo, haeba e utlwisiseha e le intelligible ho feta hysteria e leng mapokaetsi, ho bonahala ho le jwalo ka lebaka la yona hysteria ho ya ka Freud, mme kenyelletsa seo Lacan a se bitsang ntho kapa lekoha e leng real ho sa hlaloseheng ka mantswe, not symbolizable. Ka sekgahla sefe kapa sefe, obsessional neurosis e hlahella e kenyelleditswe tlasa hysteria e leng mapokaetsi e le mofuta wa puo ya leleme le leng e leng primordial language. Le ha ho le jwalo, Freud o ananela karolo ya hysteria ena mapokaetsi e leng somatic, mme sena se duma sekgekge kapa limit sa puo ho sitwa ho amahanya somatic le mmele. Ha ho qeaqeo mona Freud o ne a bua ka thello metaphorically, empa ho bonahala eka motho a ka leka ho utlwisisa sebopeho structure sa obsessional neurosis etswe mona e sebedisa ka ho e sebediswa ka ho rehella lejwana e leng crystal e le ha o tadingwe ho sebetsa esita le ho phela tlasa puso ya bokapitale, regime of capitalism. Sena se bonahala ho feta ha se shejwa ka ngangisano contention ya Lacan. Ha re a mo qotsa, ke buile le wena ka hosele ya puo eo le motho moetsi subject a ikelellwang le yena a elellwang teng. Sena ebile se sa dube se disturbance tse ding tsa lehano le leleme, oral, dirao le anal, dirao, kapa tse amanang le ditho tsa botona le botshehadi. Empa hosele ke mohlodi ka ho neurosis. Ha re phete re sena ebile se sa dube tse ding tsa lehano le leleme, oral, dirao, anal, kapa tse amanang le ditho tsa botona le botshehadi. Empa hosele ke mohlodi, determining factor, ka ho neurosis. Taba e leng issue mona ke potso e kunyolohang molemong wa boetsi boemong ba lentswe signifier le ho ba kapa ho se be boemong ba boteng ba hae. Re qotsolla taba tsa Lacan. Sphere e leng se hlaloswang ke puo ho thweng ke sphere se hlaloswang ke puo. Sphere sa Mock e leng symbolic sphere, registera ya society e hlahelletseng ho feta tse ding e leng par excellence. Ka mantswe a mang, ke mo obsessional neurosis mona mo thweng ke boemo bo kelello ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe e iponahatsang teng, mme ho akga mollo ha Lacan mantsweng a Hamlet o a akga mono Lacan mona mare ho Hamlet ho itswe ho ba kapa ho se be, to be or not to be, ho qahamisa motho ho tadima se ka rehwang ho ba teng e leng ho phela, existential, mahlomoleng e leng suffering. E jwalo ka matshwao, di-symptom a obsessional neurosis, ho tsitalla kapa ho tsilatsila e leng anxiety, ho belaela, doubt, ho tshikgunya, repetitive behavior, kgatello ya maikutlo, depression, mme ke mmoka ke symbolic kapa e bo discourse e leng discursive, ke moo ho registeruweng ho ikgothatsa e leng reassurance ha moetsi a batla moelelo, meaning kapa netefatso, justification ya boteng, existence ba hae. Ka ho bapisa ngangisano ya Lacan ya hysteria, puo ya bohlanya e leng mapokaetsi e hopotsa motho maikutlo a Freud le kwana Lacan a ntse a bua ka yona, e leng sekgekge, limit sa puo malebana le bonngwe, singularity,
ba moetsi, subject, bongwe bo sa bapiseheng, incommensurability, ba puo le mmele, e le lekoya, real, hona ho bolelang ho sa bueheng, ho sa hlaloseheng. Lacan o e beha jwana, re a qotsa hape, ho teng ka thoko ntho e kang e keke ya thopothela, unassimilable lentsweng, e leng signifier, ho ke boteng ba moetsi ka bonngwe, hobaneng e le moo, o tswa kae, o etsa eng moo, hobaneng a tla ba siyo hape. Lentswe signifier le a sitwa, incapable, ho fa motho karabo ka lebaka la hobane le beha motho ka ngayane ho lefu. Lentswe signifier le se le ntse le nka ashwele ka tlholeho le mo etsa ho sa feleng, immortalizes. Jwale ka ho potso ya lefu ke mokgwa e leng mode o mong wa potso ya neurotic, mokgwa o obsessional wa yona. Ntse re tadima nako ya rona. Seo Lacan a se bolelang mona, ha re qotsolla, se nyalana le seo Van Hout a se hlalosang e le motheo wa ho ba teng ka bobedi bo le bong, e leng ontological dualism, ho bolela puo le mmele, language and theory. Ho tloha nakong eo moetsi a fumanang kapa a kenang puong, a keke a hlola a bolela lekoya le se thophothelang, lekoya la mmele moo ho hlwekileng ka tlhweleho ya lona. Motho wa neurotic le hysteria, mapokaetsi, ke mohlala wa potso e botsitsweng jwalo ka Lacan a supa, ya phapang ya bong, sexual differentiation, bonngweng, singular, ba motho moo a phurang lešwetla ka hysteria malebana le mokudi ya bitswang Dora, eo Freud a mo phekotseng, o fihla ho seo a se bitsang potso ya mokudi wa hysteria, eo lebitso la yona e leng ho ba mosadi keng, setho sa sesadi keng, what is a feminine organ, what is to be a woman. Sena se tlisa phapang ho seo a se bitsang potso ya obsessional neurotic, mme sella manyenyenyene a mo Hamlet a botsang potso ka kelello ya sense ya ho ba teng, ho ba kapa ho se be, ke yona potso e amanang le hobane eng a le moo, o tswa kae, o etsa eng moo, hobaneng a tla ho ba siyo hape. Ka lentswe le leng, ha o ntse ho fanwe ka bobedi bo le bong, dualism ba mmele o moetsi a ka tswalwang le mmoka, symbolic, eo a kekeng a fana ka dikarabo tsa yona, ho sa natswe ya na obsessional o ikitlaetsa ha kae, ha eba ha se pepenene kapa matshwao. Jwale kgetho ya mokudi ya obsessional neurotic ke ho netefatsa boteng ba hae na bo jwang, kapa ho leka ho netefatsa mohlala o bonwa ka mosebetsi o tlamang o etswang motjha o tjhele. O bonwa ka mosebetsi o tlamang o etswang motjha o tjhele. Jwale ke kopa re kgaotse mona, re tla re tswela pele ka sehloho sona sena, hoba jwale nako ke ena le yona e se e re hatile merebele. Nako ke yona e seng e hatile merebele. Ke kopa o se ke wa lebala ho subscribe. Re tla re tswela pele ka ho ba sehloho sena sa ho ba kapa ho se be, to be or not to be. Ke kopa o se ka lebala o subscribe ha e lale.